تاسيسكي وسمينا ما قان هبره 90 كيلو عراو مريا laga soo koobiyay ilaa hadda in dukaan Soomaaliya danta kama qaxan kiibsay daahay waa weyn caana boore cabitaan baqbaqay oo meesha yaalo cadar uraayo walba ilaa hadda waxaan la yaabana wax interestiga ahay waxaas waliba qaali laga siina horta meesha waxa ku heshiin لا هنا يترولك Allah ciilkiiga hay waxa lacag iga qabaan la hadawgt dirac xun oo kala jeedo hon har TikTok super hon har TikTok också hon bär inte slöja hon fick samma hat som jag fick alla somaliska hatar henne de tror att om man avbryter vi har avbryter religionen och kulturen det är därför vi har fick massa hat men andra alla människor som inte hatar till oss ما Somalische meisten Leute haben die keine Religion die haben keine Kultur اوشك ده حل اوغاده عالمك لو اوغاده حتى انا تي ما تقانا فيري تي او انجليز كجوجت تي maxay notes ku hadlashay tي isu dhiko haday soo fadhiisana ka waran mid walba luqada waddanka tagto caalamka aan saa ugu soo jeedino Soomaaliya ka war wallahi ceebta way necbaa laba waxay iska haystaa hadda TikTok waxay ka bilaabeen daaroodii hawiye ka bilaabeen hadda TikTok هذا وشك ku hadal Germany وشك ده Swedish German ma yaqaanin unsere somalische Leute die haben keine Kultur haben die verdammte Religion ist einfach krank ist ja genau ist so eating oh my god man die Swedish am meeshan ku bartay Naimo sheekadu waa garowe sheekadu waa garowe reeb doosh ma du maandaas ريبي دوش محال هات حاسن ريبي دوش دي sagen auch maxay ku dhahayaan xataa sida hadda adiga ku dhahayaan Swedish ma taqaan ani waxay dhahayn German ma taqaan ma ogtahay beentood waay anaga waddanka waa ku cusubahay cidna iima turjid waa shaqaystaa qof luuqada qaan baa shaqaystaa waa muddo lagu fahmay iyagoo 30 sano joogo ilmahooda u wadato xabad ma yaqaana masayr nein das warte, die versuchen dich runterzumachen, weißt du, die sagen, dass du nicht Deutsch sprechen kannst, weil die haben Angst, dir zu sagen, du darfst nicht andere Sprachen reden kannst, weißt du, das ist der Problem. Ja. Ich weiß gar nicht Deutsch reden, ich bin schon lange hier und ich kann Deutsch sprechen, Mann. Aber du bist krank, du bist einflussig, du kannst nicht Deutsch sprechen. Hm? Und erstens mal, du musst eine wissen, deutsche Sprache ist nicht meine erste Muttersprache, okay? Ich habe meine eigene Muttersprache und Deutsch ist meine zweite Sprache. Das musst du wissen, Idiot. Ja? Ja, أنا إديت واحدة إديت علشان قف أو حيت في يعني فردم دم mycket svårt chock. Förstår du? De kan inte svenska heller. De bodde 30 år. De klagar, måste man ha bärislöja? Jag bär inte slöja, varför jag bär slöja? Jag vill inte. Jag som bestämmer, inte du. Om du hatar verkligen, du kan tillbaka till ditt land. Gå tillbaka till Somalia, varför du kommer ett land? Varför du gör det i Somalia krig? Om du vill inte alla kvinnor. Vi kommer en annan kultur och annat land. Det måste vi göra vad vi vill. Det här är inte Somalia. Så sluta. نعيمة دي لا فالحن كويا والله نعيمة دي لا فالحن معي هذا دي لا فالحن ومحيتي إيش فالحمضة كابضتي sheeg waxaan tidhahdaa dhilada foolxun iyo kuu korkaadin in ka tagdhe vi ska hjälpa alla kvinnor vi lyfter kvinnor för därför jag är i TikTok jag lyfter på kvinnor somaliska kvinnor som de är rätt ni måste kunna och göra vad ni vill. Ingen stoppar till er. Så det är därför jag är i TikTok. Ja, du blir säkert stark. المسكحة لو جوا سنة. على أي حال رجع Soomaaliyeedu dan ama naagahan la ogeyn sida ah dan idin kuma jirto inaad gabdhaha caysaan oo aad sii fogeysaan ma fahanti so marka cay iyo maxaa la dhahaa nacayb waxba laguma soo dhaweysto marka dadka faraha ka qaada
Mardha wallahi gabadha u sheekaysana weyn doontaan. TikTok markaan soo galo Soomaalidu Edeb waa darra siida. idinka badata. Caynaya. Yaa Dadku ibnul Jaxash. jeclaanaya. Cid jeclaanaysa male dadku caynaya. حراميين وحراميين. تعال حبيبتي راح نحكي عربي هلا يقولوا حبيباتي اخواتي هلا يسامحكم يعني Nin gaala هذا ka qaysa. بالله عربي يودي كو هادلاين هدا waxaan ku hadlaynaa carabiga caabudaan moogtaa af carabigan ka hadlaynaa اخواتي انكم عقل ناقصين عندكم ما عندكم عقل ما عندكم دين ناقصين انت حبيبي وجهها لما تقعدوا بالبيت لما تخبي على ناس شوقو ده is not شوقو تفو شوقو هندرة شوقو is not common sen fortfarande nej kvinna free för kvinna free för kvinna anaga dumarka waxaan dhahnaa kvinna idinka maxay dhahdeen فراو va Frauen. Frau, free Ja. for Frau. Free for Frau. Ja, freie Frauen. Du Free bist, for ich sag, warte, du bist eine freie Frau. Free for kvinna, free for kvinna, free women. Warte, Hani, sogar bei Mann. Honesty, sprichst du nicht über Religion? Warum? Religion ist eine offenes Dinge, kann man überall reden. Es ist nicht so deine Erbe, weißt du? Religion ist nicht deine Erbe. Es ist nicht, Religion ist offene Dinge, kann man überall diskutieren. Ich kann auch Religion diskutieren. Und du musst wissen, ich wohne in einem freien Land und es gibt auch freie Meinung. Und kann ich alle diskutieren, was ich will, okay? So musst du einweisen. Das erklärt dir nochmal. Hier gibt es eine freie Sprache, einfach sagen, freie Meinung. So, das musst du wissen, Idiot.